babu 269 ka Riyadus Salihina darsu en annahay ko haɗugol ani tabahudu fi añidirgol hakkunde men enen julɓe ɓen tikkidira watta ɗaato e taƴodirgol watta daburu e huccidiralngol goto kala hucca oya terto oya qala Allahu taala ala dal innamal mu'minuna gomɗiɓe ɓen de ihwatun ko ɓe nene goto wa qala taala adillatin kamɓe gomɗiɓe ɓen ko ɓe newodiri ɓe alal mu'minina sahabaɓe nelaɗo ɓen adillatin ko ɓe newi ɓe alal mu'minin aizzatin ko ɓe ñaaɗuɓe alal kafirin wa qala taala ala dali muhammadun rasulullahi walladina ma'ahu ashidda'u kamɓe ko ɓe ñaaɗuɓe alal kuffar ruhama'u kono ko ɓe yurmodirɓe baynahum hakkudeji maɓɓe wa anas ƴettama e anas radiyallahu anhu nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala o makki la tabaghadu wa taw tikkindira wala tahasadu wa taw hasondir wala tadabaru wa taw huccindir taƴondiram wala taqata'u wa taw taƴondir he wa kunu wona ibadallah jiyaɓe Allah ikhwana nene gotoɓe wala hilu daganta ko li muslimin julɗo an yahjurande ko taƴoto akahu musidɗo makko julɗo fawqa salatin ko ɓuri balɗe tati hana muttafaqun alayh hi a julɓe no taƴodiri ɗo ko yata hitande wa nabi hurairata radiyallahu anna rasulullah yonde nilaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam qala maki tuftahu udditoyte abwabul jannata dambuɗe aljanna yawmal ithnain udditete ambuɗe aljanna ɗen kala ñalande tenen wa yawmil khamis e ñalande alhamis fa yughfaru yaafe li kulli abdin kala jiyaɗo la yushriku billahi tawɗo ala shirkande Allah so en hay hunde illa rajulan sowna gorko kanat laatiɗo baynahu wa bayna akhi mo tata hen hakkude makko e nene goto makko hakkude makko e musidɗo makko juɗɗo shahana o ngaygu e konnagu haray ɓe taƴodiri fa yuqalu innate anziru hadayni nettinane ɓeɗo ɗiɗo hay son yaafake ɓe taw hatta yastaliya ha ɓe moƴƴina hakkude maɓɓe daari masiba taƴodirgo rawahu muslim wa fi riwayati lahu naɗe fillahi makko toradu weeɓitete al amalu golleli jiyaɓe ɓen fi kulli yawmi khamisin wa ithnain e nder kala ñalande alkamisa e tene yaafe jiyaɓe ɓen si wona ɓeɗo taƴodirɓe legol wa dakara o jantina ha o sifa muɗum yo Allah tabaraka wa taala dandu en ɗiɗo ellaji e muskilaji amin haray kaw ko nanoton bobo hino wulla nder ga haray o yafoto e bobo hum ko maƴutum haray nde wotere surprise haray on yafoto ko ɗum yolli nder ton ko wona eɓɓalngol wallahu a'la wa a'lam.